Dobrodošli u Matketovu kuhinju! Prvu na kanalu Matke, spremamo klopu i gdje? Iz Linde! Najbolja kuhinja kod Matketa, samo jedite i žderite, za specijalno za 550 dinara je bila sa sve kesom. Došli smo da naradim moje podanike, došli smo da jedemo zajedno, da doručkujemo, ko nije jeo u 2-3 sata, sad može da jede. Dogovor je bio, malo da reklamiramo Lindu, došao je moj grad, Lidl. Dobrodošao Lidl u moj grad, nema više Nemačke u Mađarskoj i ostalim državama, sad imamo i kod nas u Srbiji u Mladenovcu. Evo, kupio sam kas, prvo što napravimo neki kas nije kopija kasova drugih ljudi. Ovo je neki kas koji smo napravili do nekih 500 dinara. Ko je gladan, ko je žedan, ima sve, ima i slatko. Za početak smo kupili ove kiflice, ovo je najbolje kiflice, 4 hot doga, bila je negdje za svega 69 dinara. Imate 4, oni imaju kao puter kifle. Puter. Sljedeće što imamo da ubacimo u taj neki puterčić, imamo budinu i kravljenu kobasicu. Mnogo dobro, znači ima 165 grama, sa svega 69 dinara, čim sam je vidio, šapio sam. To je sljedeće po redu. Sljedeće što imamo to je salama pileća. Koko. Isto za 90 kaže neki posto meso, ako ovdje ima mesa, onda sam ja suko mesna, da. Ovdje imate znači isto sad 7 komada, 100 grama. I to imamo isto, da ubacimo da ne bude samo čajna. Sljedeće, da bi to bilo ne bude suvo, da se to podmaže da creva idu, tu je taj kečap čuveni, ne znam čiji je kečap, piše Curie kečap, ali ima 400 ml, kad ga suneš ima da ga suneš. Normalno posle svakog jela, slanog obroka ide šta? Pa ide slatki obrok i ide pečenje. Tu su kao neke kiflice na meri, imate onu slatku peharu u Lidlu. Tu je sa vanilom i jagodom. Kako sam bio pobacao. Znači, sve sam razmišljao od slanog slatkog programa, a i kad jedete ovo, pa ne može da ostane u creje, mora da uzmete sok, tako? Tako je, tu je koca, brate, nategniš i sve to spereš. Evo sad, to je to, imamo za kamermana jednu kocu, kamermana drugu kocu, drži kamermana ovo. Napravite lijepo, ovako, sad sam ga ja usro, a nema veze. Gdje imate hranu za 100 dinara? I plus kesa, i plus kečap, i plus ovo, plus ono. Pa idi ako ti se ne sviđa, idi kod Stepinog vajata, pa jedi za 250 onu soju bikarboniju stavu. I sad ćemo da otvorimo prvo kiflu, 2 kifle, sad ćemo da otvorimo, ali šta sam zaboravio, jebeni fucking nož. Pa i oni praistorijski ljudi nisu imali nože. Nogama, rukama su grebali, udarali gdje god su stigli. I sad ja otvaram jebenu i neće da otvori. Neće da se otvori. Sve ti jebem. Piše lepo otvoriti ovdje. Pravimo sad sendvičić. Normalno, kad jedete skinite masku, jer ne možete preko maske da jedete. Dezinfikujte vaše prljave ručice. Hvatali se ženske guzove, volane, monjače i ostalo. Kaže treba nož. Ne treba nož. Linda je sve otvorila. Pogledajte ovo. Ovo je na moj način, znači brzopleta hrana. Jebi ga sad dalje gojazan nije, ali kvalitetna. Imate lepe ove kifle. Ja uvijek volim prvo da stavim malo salamice. Uvijek ovako pola na pola. Vi ako hoćete možete po potrebi 2, 3, 4 dok ne umrete, ne pocrkate ako vam se toliko baš jede. Evo ja ću ovako. Ali kao šlag na torticu može da ide i malo čajne. Uvijek čajne preko toga ili ovdje stavite po 2, 3. Nemojte da štedite, kad ste plaćali niste štedeli. Sad samo trpajte i jedite. Mnogo dobre ove
čajne koletiće. E tako. I normalno ko voli, ja nisam kupio majonez, nisam ljubitelj majoneza, ali volim kečap više nego leba. I ovdje piše za ljude otvoriti, ali normalno pres. Ja sam presno, ali prvo malo odraditi to. Zato što ima taloga uvijek u kečapu, znate ko stoji, on nakupi se neka vodica, a malo uvijek onako kao šejkite kao u kafiću. I to je to. O, vidi ga kakav je, ovo nešto zeleno, dobro, možda je takav. Lijepo malo pap, poliđenja prijatno, prepolovite, stavite i sandvič je gotov. A sada probamo. Delicious. Kako je meko. Ali prije nego što ja imam često problem kad jedem kao stoka. Nemam ništa. Rana mi se zapuši u dušniku. I kako da protjeraš tu ranu? Pa lepo. Uzeš neki sok, ko ne pije gazirano, on ima negazirane sokove za curice. Možda i neko pivo. To je obavezno podjegivanje posle svake klope, da se izbaci suvišni vazduh. Što više suvišnog vazduha ubacuješ, ti se sve naduvaš i ti nemaš kud. Tako da, eto, rekao sam, imate 4 kifle, 250 grama, imate 100 grama pileća prsa, imate 165 grama čajne kobasice, imamo Coca-Colu, imamo kečap i imamo ove slatke vaniljive neke tortice, sve za 500 dinara i dobijete kesu, vrati mili stolnjak na brzinu kad si gladan, žedan, sve provedeš kod. A da ne pričamo više dugo, evo dečaci, posudite se, tako je, dobro, lizi to jedni koket. Ako vam nije dovoljno, udrite još. Evo i da tebe, sina. Voli, pojedi. Znači, kad vidite pljeskavicu se peče najbolje ponovi, će vam džiniti. Da vi nećete da uzmete tu pljeskavicu, ko da dodoli ovoj kifli. Normalno, ne nosite sladolede, jer mi nismo gospodom prirodi. Gospoda sjede u restoranima i kafićima, ovdje su bre ljudi. Ako želite da gledate još jedan klip sa Hasom na Marketovom kanalu, lajkujte, šerite, subscribeujte se na kanal, lajkajte ovaj video i vidimo se u sljedećem Hasu. Ćao!